Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Soten dinten ieu panginten Amba nuju pengukiran wayang Pak Haji Daya wayang haji ieu teh kagungan pesanan Pak Haji Tatang ya, Cibuluh. Jadi ngawitan Pak Haji Taya wayang Haji Kohar ieu pesanan Pak Haji Tatang anu linggihna di Cibuluh Cikajang Garut. Tuh namanya dikawitan Pak Haji ya.
saya iya Pak wayang golek Haji Kohar pesanan Bapak Haji Tatang Cibuluh ya pas beres pengukiran. Alhamdulillah wayang golek Haji Kohar pesanan Bapak Haji Tatang pas beres kantor penghafalasan. Kanu berjogikan hasil karya apa katurnya WA di payung WA di Facebook aya di Instagram aya kita di payung kita saya wayang Haji Kohar ya parantos rengse kantun penghafalasan pangitan dia ditutup baik ku Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.